Ino niyo mbica ya muthenya wa gatatu itura-ini ria Mukuru kwa Njenga, Embakasi ya muhuro, kaunti ya Nairobi. Aikari maimururukite kuregana na itua ria kurutururwo mugunda-ini uria maugite ni igai riao. Na riria nditimurano ino ihiire, maabitha a kuiga ugitiri macungirirwo kuhuthira ndogo ya guita maithori. Na haha hakinya ihinda ria kuigirira ndira cia nde, o mundu ateithio ni kaguru gake. Muingi uyu wirumite kinina kwihura githuri ukiuga ndugwitikira guthama o nginya riria thirikari iri monia gwa guthamira. Especially sisi kama vijana tutaenda wapi? Ndio maana unaona hapa sasa tunang'ang'ana, wanakimbizwa na vijana huku na kule, kwa sababu huyu kijana anajiangalianga na jiuliza kesho nitaenda wapi baada ya hapa. Sina kazi wala sina lolote. Sasa mtu ategemea kijiji apomolewe, anakulianga huko, ana mahali pa kwenda. Oho maugite kuri na itanga irenda kumakungia wara na iregiritania na tafarira cia thirikari, no matanya mao ni kumaruturura mugunda-ini wao. Perwa andu a Mukuru ndauga inyue maskini mwehere tanjiri cikare tondu turerwo turi 600,000 na kuri marauga 1,300,000 mbeca nie itare ndahutia nie mbeca ciakwa nyingi iria ndahutia uguo ni ciringi 2,000 inyitanete tikuge mweru ru ni tunogete. Tunapata kwamba tumebomolewa nyumba za mabati ambapo tunapata chakula ya kila siku. Nyumba kubwa kama hizi zimeachwa kwa sababu hatujui, tukianza kucomplain inakuwa kwamba polisi wamepatikana tunapigwa. Aikari aya maugite ona thutha wa gwitikira ritana ria thirikari ria kuhe mweke wa ndanduri wa barabara ya Catherine Ndereba makoretwo makiagagio mahinda kwa mahinda. Tia ngasi iraikirwo nginya ciana thukuru. Daisi hwaine ciana itingiuma thukuru. Last time turari nao magituhura na matia ngasi. Ciana ikihingirwa ciainukaga thaa imwe. Hapa sisi tunaangamizwa. Juzi tumenyanganywa stima, tunakaa giza. Hii unyanyasaji tumechoka nayo, sababu politicians sasa waonekani, watakuja wakati wa campaign tupate stress. Riu moritie honge cia thirikari cingirire matikorwo ni kuria makoretwo magita mucii kwa makiria ma miaka 50. Ni ngucanio ya mugunda uyu iria tumite aikari a Mukuru kwa Njenga maugi ati matigwitikira guthama nginya riria thirikari ikumonereria ha guthamira. Ngiribotera Inooro TV de kaunti ya Nairobi, Geto Wangari Maria wa Muigana.